Okay, we're back. About 30 minutes in naglabasan and 35 pa ikit din na. So it's 12:35 in the afternoon and you are still with Manong June, Idol June and Idol John Mark. Dito lang nga po 98.5 IFM. Iti Idol tayo FM. Kadi tuloy-tuloy dito mas kada kiti pangablaaw kuna na ni Aisel Orizal Abad umibig. Hello ka aruba kablaaw man ni inang ko nga baka nga birthday tata. Iti 65th birthday nga ni inang Eling Orizal umibig. Ken kablaaw mamat ni inang ko nga madamang nga agluto. Ken itatang ko nga agraman akablawak ti pamilya umipig ken Orizal. Hiesel ate abo, Hiesel ano nata? Hindi mo Hazel siguro. Hiesel request ko Nothing man to lose. nothing to lose. God bless. And kuna naman ni kumari Almira Abelanes Tolentino Duldulao nagatidug na imbag nga aldawa karuba pa-shoutout man ni Mami Belen ken ading ko Beth Jay Canada. Alma J. Sweden, Aldwin and Marita J. Malaysia, ken Mami Esther ko, Joanne, Everett, Tina, Bok, and Mark J. USA. Thank you, Apo. Diyos ko, dagiting man, ti foreign aid ko marita, nakatado da mo agay, dita, ure at tugaw ka agmalmaluman. Nagaduda nga agay-iyat kang ka. Okay, kuna ni Jenny Melchor, hello po watching from Abu Dhabi. And, that's it. And Basang Janet Delim is also watching. The rest of mga messages ito Facebook hanggang makitan. So, ag-send kay Lata. Agpo ko nga men, adun din naka-line up. So, from our official text line, 0917-150-0361. Anak ko na. Good PM manong great ko man ni bagat ko nga ni Irene nga madaba aglut-luto ti inabraw ko ni Vanes nga anak ko. Anak May, nga anak ko ti. Kini-join nga ukis titlog. Request ko jay bulog nga ya. Thanks kuya. Good PM mga idol. Kablawak man namin dagito yung Apo Kat siya Prince Ron para kasi man jay Solinak. Tasumala naman nag-text Irene Manuel Teresa Luna Cordon. Okay, kit ni Elsie Juvensal Labuton Bergonya na imbang oras yung mga idol. Nagwapo kayo Kuya June and ating JM Kong Hefa Choi. Kong Hefa Choi. Pa-request man di Jay Sonata nga home para kadagiti. Agamaka ni Jude Bergonya kini Vince Aaron Bergonya kang kastamatan kadagiti pamilya Labuton Viernes Ken Bergonya iti Quirino Isabela. Kailiw kayon aminen kapamilya. Thank you mga idol watching here in Hong Kong. Kong Hefa Choi. Dito pa, good PM idol, kablawak man dagiti tagabilyang Concepcion, Kawayan, especially to family Basig and to my duwang apo. Prince Kyle ni Princess Joy, request si Siwit Ilocano. Thanks from Mary Jane Basig. Okay, later on we're going to do that. For the meantime, here's a piece requested earlier, a song called Al-Alitay. Alitay. Yeah. Nung wada kaguram impost mon sa naganampay, di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa, iparayag mo pa'y irutang kumata tornilyum analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kumatigtigtignay, kasaritam latan tay taong kagurguram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyeb kasamadot makisaw-saw sa kayandat kinabalay. When ay kababain, Mangibabain day tanga ugalim pati pungtot mo. Kinilakay mo timpaya pulos maidunin pati pa utang mo. Agagayin mo dimlakit maurayan al-alitika at alitika mangirurumen. Ipaay ko dati kadagiti man nag-post against for the kaduwaw. Amoy ano si asin no kayo, amo nga dumdumog kayo matagata. Ay al-aliti kayo nga talaga. Nagadot kaguram kaslauram nga agram ramaram
taagrekod kapay iti kaduam mangikuspil iti padam alaliti kado tinasken baka kumikumam makasinga kaag talnakan abag bakatan no adda alalitit Facebook ay i-unfriend yun ading no dilatag sardeng i-block monday tat kasaya atanen correct tanawin kay pansinan ni karkarunat aging lalaing no negatibot comment mo alaliti ka metten ay kababain mangibabain daytang ugaling pati pungtut mo kinilakay mo din payakulos maidunin pati pautang mo tagagayin mo din lakit maurayan alaliti ka mangirurumen ay kababain mangibabain daytang ugaling pati pungtut mo kinilakay mo din payakulos maidunin pati pautang mo tagagayin mo dimlakit maurayan alaliti ka mangirurumen and dito yung official text lang na mga idol request ko lang apo kumada tayo ako mabuksit it's me Richard ng Kabatuan hi kuya gandang tanghali po Joy Balunsat from Tuwaw greet kita man Cagayan akala mga Tuwaw Itsage awa mga rotikas dyan so Tuwaw it's in Cagayan oy dapat na Tuwaw di Biskaya Tuwaw Barangay Tuwaw yes Barangay Tuwaw ano nga to dito nga Tuwaw baka di at damot dita Tungaw. Great ko lang po lahat ng family Balunsat, si Yason, especially sa lalabs kong BF Prince Heart si Yason. O kita man taga again long distance na at di may isa di tuwaw at di mo tabagaw di may isa. And to you po kuya, request ko lang po yung agnanayon ay ayatin ka. Thank you. It's more part of your program. And Tana katota. Text line. Nilukatan mo tan nagijayan. Di ka mo dagay na lukatanan. Sikat yung mga good PM mga idol. Great ko man ni Sir Mario Miniano. Nga busy agay want to bing tawan office ita. Sir, thank you. Tiki na sayat mo kanyami nga borders mo. Siguro, dito ko na. From Alma, ang Batali of Rose Isabela. Salamat mga idol. Paikablawan pay, kuya, nininang ko Gina, kan ati Frida, kan ati LB, miss you po. Salamat mga kuya from April, Liwag. Yes. Ay, dati KMG ko na naimbangal daw yung mga kuya, pakikablaw na kami man dito Refarbil, Rojas Isabela, si kami kadamanan ko Eunice, nanay ko Lita, ni bayaw ko nga ni Ninyo, kaya nagito'y duwaman nga, nagagat nga, agkartib iti tokong, nga ni Clifford, daji ko matokong, nga ni Clifford kinikulot, agyaman ko ya from April. Tokong na ata. Igatangan ka 2 kilo. From April Liwag, pakito ka rin, balas ang Ed Health sa magyaman na kuya. Okay, kunan na dito ay pag-greet nga po ang mga dancers ng Balatong Team San Mateo Bambanti 2020. Thanks po. God bless always from Tourism Office of San Mateo City. Ninanding siguro na gito ay nananding din nag-text. Hamot, sa bali mo tinumber na. Hi, Idol. Greet ko nga barkada ko. Sina JR Alcalas, Dandan Mateo, Edelwes Likigan, Raven Gamiao, thank you, and more power. From Reynald Garcia. Ito yung IFM mo ito, Facebook na. Hello mga Idol, kantaman. Igorot song, thanks mga Idol. It's me, Federico V. Martinez from Cervantes, Ilocos Sur. Martinez Valdez, tinaga na. Hi mga idol, para kay JC Seaweed. Talagang nabenta dito yung si Seaweed. Thanks mga idol from Gerald Bagcal. Ulit din di text line, puro si Seaweed na basak. Naimbang pangal daw yung idol June and John Mark kablangon ni Friedel. Talon nga agwo-work. Ken AF Corpus para kay Jai Sabon nga sonata. Thank you mga idol from John Pasqua. Erica Castillo matinagan na ko na naimbangal daw you. Ka-idol pa shoutout man Castillo family ken taga barangay Minanga. Pa-request, jay kan taga Riribok. Thank you, ka-idol. Sadya lang. Okay na yung malam idol. Greet ko man dagiti barkada nga taga Muñoz ken taga San Jose Norte 1 Malik Isabela. Request ko man dyan Duwaya ti Away. Thank you idol. Nagmayat signal dito San Jose Norte 1 Malik Isabela. IFM the best from Omar Narnola. Sa Palipay Fund.
And kung naman ni ading Darwin na tamayo, kuya, kablawan na kami man. Dito'y General Aguinaldo, kuya. UC talagang it's nationwide. Dahil pa may isang patunay nga talagang adayo, tipakadalunan na dito'y IFM. Kuya Jun, ginahod lang hapon sa imo duha man kasama mo si John Mark Pastor, pakantahon man ng matud nila man dito sa Amon, dito man sa Bisaya Liti. Aliti nga tayo dyan. Okay nga ron. As requested, multiple requests the song titled as Say Wait by the 4-Decade Duo. Nagatal mo na. Ilocano pa. Ibo awat tong dinukmaat ka ay ayama intaruk taama sisiwit una Nukat kamanyo to kayan na imayo Isong nga amaan nyo sa tuong sisiwit ko Sisiwit ko, sisiwit ko Nulumawaan Sumurag noog gamanyo Tasa ko dinampaamo Dagami nag-request tayo Ilocano nga si Siwit. Ito second verse Ilocano. Ngaroon, good PM and happy Sunday sa inyong mga idol. May kablao yung man, dagiti Sales family. Especially my family, my husband Oscar Sales Sr., my children namely Jampol, Joshua Oscar Jr., and my mother-in-law, Inang Inga, and Insili Aurora, and most especially my one and grandchild, Criseline Sales, and her mother, Rosalinda Gamad in Kawayan. I miss you so. Request ko pakikanta dyan You're Still the One or Pilit Agdayap ka pahabol my two baby girls Karen and Princess greetings coming from Ellen Sales of Ballesteros, Aurora Isabela. Dahil ta apo ti family tree dan ibagamin manipot ti dyan ti apong daing gana yan ti apo ko da. Well, diretso balong. Inakman binisita sinukainat tay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakaruti ragsak na no kurso na dayot bilit ko maaprusan na agpagkada kayo tamno maigaman maay ayam yo to'y naungot bilit ko You see Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo nga, itugtugot ko, umingar ken makaungat, no masalgidiyo, tasyak lang, di nakaamo. Ada nagatil na isong agkag. Gidagit na rin ubo na dito ka. Umingar ken makaon. No masal gidiyo. Tasyak lang. Di nakaamo. Naimpag
Salamat ng malam yo, dita kuya, kablaawang man, ti may katalalo. Apulong nga birthday ni bakit ko nga ni Michelle Bautista Canaveral. Ato'y nag-request, nag-greet ni Julius Canaveral. And mga idol, ag-request aman, tay kalawit para kinilakay ko nga ni Ani Moises Lumelay, dito'y Pulay Luna, agyaman na ka mga idol. Pulay Luna. And naimbagal daw yo, abo watching here at Port Morris Bay. Kung na nga dito, Morris B. Oh, whatever. Dati kayo nyo ko na Sili. Mr. Silvino and Mrs. Hobenya Agsalda. Nagandahin sa taga Sili, Aurora. Ayan, Mr. Agsalda. Good afternoon. Good afternoon. Ket makaayayo apong binisita dati FTD. Uy, 105 na mamin nagbibueto yan. Yes, and good PM mga idol, Kuya Jun, ating John Mac, kablaawan man, mga anak ko na si Mira, Teya, Kenny Ed Mike, Ranches, Ken Tiasawak, ni Emily Ranches, Tunang Kablaaw, Domar Pastor, Ranches, ti San Miguel, Ramon, Isabela Parequesman, Idol, Toy Halsema, Agyamanak, mga idol. Nagbagnal daw, Manong John, Ken ating Jem. Happy Sunday, watching live dito'y Partas Bas, mga Panjay Manila, ag-request man, damagat man ken ka, Agyamanak. Hello, Uncle Ron Sipagan. Yes, good afternoon. Nagchat-chat kami lang tatay. Damdamagan na no, adapay ka no, iti ingungutam takas laawang kanumutan iti kabkablaawa mo on the air. So he is wondering no if you are still alive, in love and enthusiastic. Muli ka mo no naka-tune in da. Makatadabagan ta. Nabuntog Okay mga idol, naimbang aldaw, pa-request mo dadi ka Iliw Kantola para kini Oscar Jai San Diego, California. Sasasalamat manen kunana. Hello mga idol, kablawag man dagiti Bartolong de Vera. Ay, Barlolong ya. Barlolong de Vera family iti Bambang Nueva Vizcaya from Philadelphia. Philadelphia. Request ka man Jai, Balasi Utaaw from Emma de Vera. Happy birthday to my kumpare Marlua Pagulayan from Rodel Tepang. Rodel Tepang. Nabasam na gito yan, da dumatoy. Hello mga idol na yung pangal daw yo. Great da kami man. Idol nga ni Ian. Ken Odelon Fogyaw. Nga madamati, inanami dito ay Old Centro Proper San Mateo. Isabela kanto guys, yay. Gold Digger. Ng Ilocano. Idol, yun lang mga idol. Thanks and more power. Sige man, no, may parang mga sabali nga lingwahe iti Gold Digger nga kanta agad kansyon ni Of course, Ilocano lang ang dadya. Di ka di. Wana. Ayan, for those who are calling po, ito'y text line. Text line, damdama lang po, tahang kami mga call. Ngarod! Margarita! As requested. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you. As you sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like Shalita Lindo. Ay que lástima, meda, de vera Margarita, que llorandesa. Ay que lástima, meda, de vera Margarita, que llorandesa. Ada korang dah ko nadan rodagitan kita nagadumong kumong kontra kanyata. Hello mga idol, shoutout mga taga Blooming Street, Manila. From Jeline Bugarin. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance at Taquachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara
frente, frente, pero no eres para hacerme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Introdok balik na balikas. Diba? Pretty Rowena Monchang crying over me. Ano kumain? Diba? Ito problema. Pwede umis-iso. Huwag garo. Gusto silapan na to. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las ollas en el árbol no duran toda la vida. Kasla madig simpa ati pa boses ko api kasi mo ton ti tirada na medyo broken. Mga nagbaliw iti pitch okay lang mat. And idol paki-play man da maulawak Mildred para kada kay aming nga Mildred dito Kirino Isabella. It's me Jam Boys. Aha yan. No hamoy baga tinaga mo kung kantaan da ito. Tadi da mo no sino ti Jam Boys. It's me kuna na Jam Boy kuna na ko malaeng Jam Boys kuna na Adda. Jam Boy. Susunod. Kuna naman ni Ading Abel sa Gem Manila na impang yung idol kablaawan nyo man. Apukok ni Lavinia Tikulalaban. It's me. Request ko man dita din nam awan nagpasulak from Bell. Nga ni Rabingag buya iti YouTube may. Bell. Juan, awang kukuan na Gem Manila no nagtengan ti alas 8 ti rabii. Tanal pasen na kiti obrana ko na. Buya kami manan iti YouTube yo ulit-ulit mi dijay replay iti programa yo kunan na yan. So thank you so much sa Ading Bell. Good morning mga idol kasi man si Siwit from Macau. Si Siwit manan from Dante de la Cruz. Hello to Uncle Elmer Pastor. Ayan. Elmer Pastor. Mabaling kayo, dingagan ti radyo dito na napigsan. Hello Manong June and Ading JM. Pakipati nga po kami dito sa Labinab. Family Tunak, Family Mariano at lalong-lalo na ang Family Bulan. Thank you. It's me Maribel Bulan dito sa Labinab. Niyo de la Cruz kuna na. Good PM JM kan Manong June. Kablawan niya man to'y pagayam yung at latang dumdumngag dito yung programa yung. It's me ni de la Cruz watching from San Miguel, Ramon Isabela. Qatar, San Miguel, Ramon Isabela. Hello, Idol Karuba, kabla ko man jay family, Gatiwan. Saka jay balasan ko ni Zaika, Rain, Agiaman, Jonar, Gatiwan, Tinagan. Okay, pa-shoutout ang family Gamyaw dito sa San Mateo, Isabela. Ang agting tingag, kaya nabubuya dito. Thank you from EJ Gamyaw and Rodel Alindayo, Tepang. Hi, Idol, pa kablaawan man, paya. Ito'y kumpare nga ag-birthday tatani Ariel Ballestero sa Maulawak Mildred. Once again from Rodel Alindayo, Tepang. Tepang. Sunday. Blessed Sunday from San Gabriel, La Union. From Jonathan Omar. Then Bangal daw yung apo watching here at Port Moresby. Moresby or something. I don't know. Nabasak daytan. Ayan. Nilabli joy olero nga ay. Watching yun yung Ilocosur. Ampay. Request ko dyan kasi Sinti Arak from Kingdom of Saudi Arabia. Kablawak manibawad ko nga. Gininaw kan dyan katoga nga nag-celebrate 46 wedding anniversary. Do tatay Efren kan nanay Anyeng. From Alot. Pasqua. Tagan Nueva Ecija. Nga ro, timaw din nga sunata na Apo para iti mo nga oras. May dito yadda kami manan. Nagpasyarak itibigat, balasang inak nasarak. Indaton ko daytoy ayat, inwadag na tinakayat, kinidayat ay ketmayat. Nagpasyarak itimalem, bakit metentay umayen? Sinaludsod ko tinagan na, ayan ayat timbagana, ket ko na nagasawa ta. Ngem uray nukas ka,
asawa ek ida aduan. Paraan anak jay ubing para awir di bakbakit tila am kek luping etda. From the legendary Bobby Gutierrez, ito yung sonata ako. Uray na po daw, jay na po daw, uno na kem nat alawaw. Kaarik na tay tunggal taw, alumlum na atumtumpaw, asiksik na wantisisyaw. Uray nang isit tay nang isit, nugaraw na't nagparagsit. Kaarik na't aluti, itsuit sit sumirsirit, nutok maam agkulagti. Uray na pugot tay napukot, noramid na tay na urnos. Kaarik na tay balitok, wano perlas anabatok, apagraywan day to'y puso. Ngem uray no kasta, asawa ek ida adua. Paraan anak jay ubing para awir jay bakbakit tila am kek lupeng yekda. Ngem uray no kasta, di na kumakagurgura. Datay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, seknana latay seknana. Agsubli kami!